با پیگیری از سیاست مورخ‌پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از جانب مؤسسه دولتی مرکز دریافت و رشد استعدادهای نزد سراسیت مورخ شهر دوشنبه سنه 12 مارس سال جاری در مؤسسه دولتی لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالغ شهر دوشنبه مراسم جایزه سپاری غالبان دور سوم شهری المپیادهای فنی خوانندگان مؤسسات تعلیمی شهر دوشنبه برگزار گردید. در مراسم مذکور معاون رئیس شهر دوشنبه، سردار سراسیت مورخ شهر دوشنبه و مسئولین ساختارهای مورخ پایتخت اشتراک نمودند. در مراسم جایزه سپاری از روی 6 نامیناسیون بهترین دسته المپی نوحیه شهر دوشنبه، بهترین دسته حرکت المپی مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه، والیبال دور سوم شهری المپیاد فنی خوانندگان، والیبال دور شهری المپیاد اسپلینگ بی، والیبال دور شهری المپیاد اوید با شامات، والیبال المپیاد دستاوی استعداد مشرف گردیدند. مسئولات طبق دستگیری‌های بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی المپیادهای سطح ناحیوی، شهری، جمهوری و بین‌المللی تشکیل برگزار گردیده ایستاده است. سنه یکم تا 10 نوامبر سال 2021 المپیادهای دور ناحیوی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 101 تشکیل برگزار گردید که در آن خوانندگان صنف‌های 5 تا 11 از روی 13 فن تعلیمی فعالانه شرکت ورزیدند. در المپیاد مذکور شماره عمومی خوانندگان 6907 نفر را تشکیل میداد که از این شماره 678 نفر خواننده با به دست آوردن غالبیت به دور شهری را خط گرفتند. سنه 12 مارس سال 2022 از جانب مؤسسه دولتی مرکز دریافت و رشد استعدادهای شهر دوشنبه مراسم جایزه سپاری غالبان دوره سوم المپیاد فنی خوانندگان مؤسسات تعلیمی شهر دوشنبه برگزار گردید. در مراسم جایزه سپاری از روی 6 نامیناسیون بهترین دسته المپی نوحیه شهر دوشنبه، جای یکم دسته المپی نوحیه سینا با به دست آوردن 408 جای افتخاری سزاوار گردیدند. در اساس رده‌بندی کمیته تدارکات برای نوئل گردیدن از روی مقدار جایهای افتخاری در المپیادا از روی نامیناسیون بهترین دسته المپی نوحیه شهر دوشنبه، جای یکم دسته المپی نوحیه سینا با به دست آوردن 408 جای افتخاری، جای دوم دسته المپی نوحیه شاه منصور با به دست آوردن 174 جای افتخاری و جای سوم دسته المپی نوحیه فردوسی با 162 و نوحیه اسماعیل سامونی با به دست آوردن 157 جای افتخاری دانسته شده با جایزه ها سرفراز گردیدند. 21 نفر خوانندگان ما در سطح شهری 3 المپیادهای شهری 25 مدال به دست آوردند که از این 17 عددشان مدال طلا می باشد، 4 عددشان مدال نقره و 4 عدد دیگر مدال برنجی می باشد. اگر فقط فنهای دقیق را گیریم، البته ما باوری داریم که چنین موفقیت در سطح شهر از فنهای دقیق مؤسسه‌های دیگر چنین نتیجه را ندارند. لیکن در عموم البته مؤسسه‌های دیگر مدال های زیاد به دست آوردند و این براستی خرسندی آور است که مؤسسه ها با جنبش المپیادا یا اینکه در سفربر نمودنی هیئت دسته المپی سعی و کوششی بیشتر دارند و باوری داریم که این همه با منفعت جامعه و با منفعت علم و معرفت است. از روی نامیناسیون بهترین دسته حرکت المپی مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه 34 جای افتخاری نصیب مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی نزد سراسیت مورخ پایتخت گردیدند. در قطار مؤسسه های دیگر مؤسسه تعلیمی رقم 28 ناحیه فردوسی هم کلکتیو آموزگاران مؤسسه کوشش به خرج می‌دهند که خوانندگان مؤسسه از تمام سبقت‌ها المپیادهای بین‌المللی، المپیادهای ناحیوی، شهری و سطح جمهوری در عقب نمانند و خوشبختانه خوانندگان مؤسسه در تمام چاره‌بینی‌های هم ناحیوی هم شهری
фаъолона иштирок мекунанд. Ногуфта намонад ки муассиса таълимаш бо забони русӣ ҳам ки бошад, хонандагон кӯшиш мекунанд ки дар тамоми чорабиниҳо бо забони ҳам давлатӣ, ҳам бо забони хориҷӣ ва забони русӣ сухан ронанд. 280 нафар хонандагони муассиса дар олимпиадаи худи муассисавӣ иштирок карданд ва роҳхат ба олимпиадаи ноҳиявӣ гирифтанд. Пас аз иштирок дар олимпиадаи ноҳиявӣ хонандагон ба олимпиадаи шаҳрӣ 15 нафар хонандагон ба олимпиадаи шаҳрӣ роҳхат гирифтанд ва хушбахтона аз олимпиадаи шаҳрӣ 8 нафар хонандагони муассиса роҳхат ба олимпиадаи ҷумҳуриявӣ гирифтанд ки ҳоло тамоми саъю кӯшиши онҳо ба он равона карда шудааст ки дар раванди ҳамин олимпиада сазовори ҷойҳои намоён шаванд. Дар ҳудуди ноҳия муассисаи мо ба 10 гонаи беҳтарин дар ҳаракати олимпӣ иштирок карданд ва ба ҳамин 10 гонаи беҳтарин ворид шудаанд. аз ҳисоби литсей ва гимназияҳои пойтахт, гимназия рақами 1 барои хонандагони болиқоди шаҳри Душанбе бо ба даст овардани 56 ҷойи ифтихорӣ, литсей барои хонандагони болиқоди шаҳри Душанбе бо ба даст овардани 55 ҷойи ифтихорӣ, литсей интернати президентӣ бо ба даст овардани 53 ҷойи ифтихорӣ, гимназия рақами 74 бо ба даст овардани 36 ҷойи ифтихорӣ, литсей рақами 3 барои хонандагони болиқоди шаҳри Душанбе бо ба даст овардани 37 ҷойи ифтихорӣ, литсей рақами 2 барои хонандагони молиқоди шаҳри Душанбе бо ба даст овардани 36 ҷойи ифтихорӣ, литсей Ҳотам ва Певе бо ба даст овардани 25 ҷойи ифтихорӣ, гимназияи Кафолат бо ба даст овардани 24 ҷойи ифтихорӣ, гимназияи рақами 2 барои хонандагони болиқоди шаҳри Душанбе бо ба даст овардани 22 ҷойи ифтихорӣ, гимназияи рақами 4 барои хонандагони болиқоди шаҳри Душанбе бо ба даст овардани 21 ҷойи ифтихорӣ ва гимназияи ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо ба даст овардани 17 ҷойи ифтихорӣ дастаҳои беҳтарини олимпии муассисаҳои таълимӣ дониста шуда бо ҷоизаҳо сарфароз гардиданд. ҳам аз тарафи хонандагон ва ҳам аз тарафи устодон ки заҳмат мекашанд то ин ки хонандагон илму дониши худро сайқал бидиҳанд. Албатта баъди ҳар як даври олимпиадаҳо хонандагон боз ҳам ҷиддитар ба хондан муносибат мекунанд то он ки дар олимпиадаи даври оянда ки сатҳи болотарро дорад натиҷаҳои беҳтару хубтар ба даст биёранд. Дар умум натиҷа нишон медиҳад ки дар байни хонандагон аз синфҳои гуногун дастовардҳо доранд ва ин хурсандиовар аст ки қисми бештари онҳоро хонандагони синфҳои поёнӣ ташкил медиҳад ва умед дорем ки онҳо на фақат дар сатҳи шаҳру ҷумҳурӣ балки дар сатҳи ҷаҳонӣ низ натиҷаҳои хубтару беҳтарро барои ҷумҳурӣ ба даст меоранд. боиси ифтихор аст ки соли дуюм дар пойтахт бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, олимпиадаи dastavî истеъдод бо чунин шакл ва услуби нав аз ҷониби муассисаи давлатӣ маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе ташкил ва баргузор шуд ки дар натиҷа литсей ва гимназия сазовари ҷоми олимпиадаи dastavî истеъдод гардиданд. ҳукумати мамлакат ба соҳаи маориф махсусан ба таълиму тарбияи насли наврас аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. баҳри баланд бардоштани сифати дониши хонандагон, боло бардоштани завқи хонандагон ба фанҳои дақиқ, риёзӣ, табиат, аз худ намудани забонҳои хориҷӣ, махсусан забони англисӣ ва забони русӣ аҳамият аввалиндараҷа дода мешавад. дар озмунҳои фаннӣ низ хонандагони мо ширкат меварзанд ва ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. дар озмуни ноҳиявии фаннӣ 51 нафар хонандагони мо сазовори ҷой гаштанд ва дар озмуни шаҳрии фанние ки баргузор гардид 12 нафар хонандагони литсей ҷойҳои ифтихориро соҳиб гаштанд. литсеи мо ба ин масъала низ диққати ҷиддӣ дода истодаанд. озмунҳои фаннӣ дар байни хонандагон гузаронида истодаанд. хоб ва ҳамчунин маҳфилҳои фаннӣ доир ба ин фанҳои дақиқ, риёзӣ
تشکیل کرده شده است که از طرف آموزگاران در بین خوانندگان خیلی خوب برآمده مانده شده است. инчунин муассисаҳои таълимие ки натиҷаҳои хубро нишон дода шумораи ғолибонашон зиёд гашта ба пешравӣ ноил гардиданд бо сипоснома сарфароз гардиданд. бояд қайд намуд ки аз 3854 нафар иштирокчии даври сеюми шаҳрии олимпиада 901 нафарро ғолибони даври сеюми шаҳрии олимпиадаҳои фаннии хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт 163 нафар хонандагони синфҳои 11 111 нафар ғолибони олимпиадаҳои даставии хонандагони синфҳои 9-10 120 нафар наврасони синфҳои 7-8 ва 92 нафар наврасони синфҳои 5-6 12 нафар ғолибони олимпиадаҳои спеллинг би 12 нафар ғолибони олимпиада оид ба шоҳмод ба даври чоруми ҷумҳуриявии олимпиадаҳо роҳ ёфта ҳамаи онҳо барои омодагӣ дар муассисаи давлатии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди сарроисати муориф шаҳри душанбе ва марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳияҳои пойтахт ба таълим фаро гирифта шуданд. خوانندگان لیسه‌ای برای خوانندگان بالایاقت رویه اقتصادی در شهر دوشنبه در آزمون‌های گوناگون جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک می‌ورزند و صاحب جای‌های نمایان می‌گردند. مخصوصاً به نزدیکی یک گروه خوانندگان ما در آزمون بین‌المللی تینگل 47 نفر خواننده ما شرکت ورزیده، از آن 13 نفر با مدال طلا، 14 نفر مدال نقره، 13 نفر با مدال برنجی و 8 نفر صاحب افتخاری را سزاوار گشتند و دور نهایی آزمون از 31 ایول تا 7 اوگوست سال جاری در دانشگاه برونل شهر لندن برگزار می‌گردد که خوانندگان ما در این آزمون خواهند اشتراک کرد. در مؤسسه دو لابراتوری از فن فیزیک و شیمی وجود دارد که در آن تجهیزانیده شده است. خوانندگان با شوق رغبت زیاد به درس فیزیک و شیمی تئوری می‌بینند. دستگاه تخت‌های الکترونی هم نیز خوب استفاده برده میشد. از تکنیک‌های معاصر حاضر زمان خوانندگان برخوردارند و در درس‌ها خوب استفاده میبرند. آموزگاران هم در تعطیلایی که شده گذشته بود، من با دوری این تعطیل بهاری است، ما باز نیت داریم که باز یک چند آموزگار رو از همین آموزش تخته‌های الکترونی، کار در تخته الکترونی با تکنولوژی معاصر آنها رو به کورس‌های تئوری سفربر نماییم. ҳукумати тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалияноки сиёсати иҷтимоии худро ҷиҳати беҳбуд бахшидан ба маорифи миллӣ, баланд бардоштани сифати таҳсилоти томактабӣ, ворид шудан ба фазои таҳсилоти байналмилалӣ ва истифодаи стандартҳои байналмилалии таълим эълон кардааст. дар ин замина президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фармони худ аз 31 январи соли 2020 солҳои 2020-2040-ро бисолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон карданд, ки дар ин росто иштироки хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе назаррас мебошад. фанҳои дақиқ ин барои пешравии ҳар як ҷомеа ва кишвар дар мадди аввал меистад. хеле ки мо медонем ҳар як навоварӣ ё ин ки ихтироот ба фанҳои дақиқ алоқамандӣ бевосита дорад ва барои ҳамин аз 20 солаи фанҳои дақиқ эълон кардани президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин як пешниҳоди бисёр хуб аст, ки ин сабаб шуд ки миқдори олимпиадаҳо дар аз фанҳои дақиқ зиёд гаштанд ва аҳамияти хонандагон низ ба омӯзиши фанҳои дақиқ бештару бештар гашта истодааст ва умед дорем ки дар муддати начандон дур аз байни хонандагони мо на фақат аз муассисаи мо, балки аз умуман хонандагони кишвари мо ихтироокорону навоварони хуб пайдо мешаванд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми роҳбарону кормандони соҳаи маорифро вазифадор карданд, ки
дар баробари фароҳам овардани имкониятҳои таълимӣ ва дастгириҳои давлат ва афроди ватандӯст сатҳу сифати таълимро дар ҳар як муассисаи таълимӣ сарфи назар аз шакли муоликати онҳо ва дар ҳамаи синҳои таҳсилот баланд бардоранд. Инчунин назорати асоскунии донишҳои замонавиро пурзӯр гардонида наврасони ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадиҳии илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии онро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. хурсандиовар он аст ки дар соли ҷорӣ хонандагони муассисаи таълимии давлатии гимназияи рақами 1 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе дар давраҳои гуногуни олимпиадаи фаннии хонандагон иштирок намуда сазовори 56 ҷои ифтихорӣ гардиданд ки ин дар байни литсей ва гимназияи шаҳри Душанбе ба мақоми аввал оварда расонид. хурсандиовар он аст ки яъне гимназияи рақами 1 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе дар соли ҷорӣ яъне ба мақоми аввал сазовор гардид. хонандагоне ки ғолибони олимпиадаҳои фаннӣ аз ҷумла олимпиадаҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ, ноҳиявӣ мебошанд, дар асоси оинномаи муассиса ба онҳо як қатор имтиёзҳо дода шудааст. бо дастгирии мақоми ҷурои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби муассисаи давлатии маркази дарё ва рушди истеъдодҳои назди сарроисати маорифи шаҳри Душанбе тӯли 2 сол аст ки олимпиадаи даставии истеъдод бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ дар соҳаи илму маориф ташкил баргузор гардида истодааст. бо мақсади ҷалби оммавии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба забономӯзӣ, инкишофи зеҳнӣ ва ҷаҳонбинӣ, сайқал додани заковат ва малакаҳои забондонӣ, дарёфт ва муаррифӣ ва ҳавасмандгардонии истеъдодҳои нав, дар ин сабт қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз 25 феврали соли 2022 таҳти рақами 86 ба тасвиб расидааст. озмуни мазкур аз 3 давр иборат аст. даври аввал дохили муассисавӣ, даври дуюм бошад ноҳиявӣ, даври ниҳоӣ, даври шаҳрӣ. омӯзиши фанҳои дақиқ тақозои замон буда дар шароити феълии наврасону ҷавонони кишварро зарур аст ки ҳарчи бештар ба ин фанҳо таваҷҷӯҳ зоҳир намуда илмҳои муосирро ба таври мукаммал босанд аз бар намоянд, зеро аз тарафи вазорати маориф ва илм имкониятҳои асоскунии илму дониш дар ин гуна муассисаҳои таълимӣ ба таври назаррас фароҳам оварда шудааст. дар амал яъне татбиқ намудани 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040 дар муассиса нақшаи чорабиниҳо аллакай пурра тасдиқ гардиданд ва вобаста ба он имрӯз хонандагон аз рӯи равияҳои табиии риёзӣ ва аз рӯи равияҳои фанҳои дақиқ яъне омодагии худро ба озмуну олимпиадаҳои фаннӣ дида истоданд. Инчунин мо қайд кардан зарур аст ки дар муассиса бевосита кабинетҳои фаннӣ яъне илмҳои дақиқ ёки фанҳои техникӣ яъне пурра яъне ҷорӣ гардидааст ва хонандагон бевосита аз таҷрибаҳои лабораторӣ ва инчунин ҳамаи он нозукиҳои фанҳои дақиқ аст пурра воқиф мегарданд. дар доираи татбиқи ба 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ табиии риёзӣ дар муассиса маркази тестӣ пурра расман ба ифтитоҳ карда шуд ки яъне хонандагони мо бевосита аз ҳамаи он нозукиҳои фанҳо дар он ҷо ҳам яъне пурра ба таври воқиф истифода мебаранд. бо эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ аз ҷониби президенти кишвар, дастгирии дигар нисбат ба соҳаи маориф ва кормандони он дониста шуда дар ин замина олимпиадаҳои гуногун баргузор карда мешавад.